Rahmat, qadrli xalqim, rahmat bizni shulay yaratib kelganingiz uchun. Bayram bilan o'zingizni sog' salomatgina bo'ling'iz, motor yashaysiz. Endi hozir kelsak yurimizni mana jurlar bitirib, onda qadar men sizni tanishtirib o'tacak kelar bizim bayanchilarimiz bilan chunki bayanchilarimizning eng atatli bayanchimizni Samar o'lkasining Nail Nur Muhammad qadrli do'stlarimiz. Dinara Saddara Genç bayançımız Kamil Şakir'le. Uğranlarda bilgeyir, Allah var bunları, İmam Ayya var bunları, Elle var bunları, Elle var bunları, Varvını varvını varvınlar, Altını dikkatliller, altını dikkatliler. Rahmet, Allah yardım. Rahmet. Tatar degen büyük tokundan mı? Tuğan ilim, durur yerim var. Gasırlarda gider muğumlarım var. Zorlanıp eten min Tatar. Yer şuarının her bir pişmanında yer titretip yaşar halkım var. Maydan kırlı Tatarlıgan жерде zorlanıp eten min Tatar. Tuğay yayınlarını ruhlandırgan Tuğan tilim, Tatar tilim var. Yer şuarına işitilecek edip kükürrek soğuytan min Tatar. Hürmetlerimler, Mene endi şu Tatarlık işleri bizning yolqinli yaşagan 800 konstitutsiyaga kirib ketdik. Bugun sizga 70-chi yangi programma taqdim etamiz. Ham bizga bugun shu bayramimizni bayramlashtirgan bizni tabriklarga Qozondan zo'r qo'noqlar keldi. Hozir ularni sahnaga chaqiraman tuganlar. Gideriz Qozonga qarashlar. Biz qonaqlar keldi bizga. Bizni sonma sona, Samar sonma sona. Buni hazalarga kirib tushira boshlaymiz. Birinchi so'zni mana endi Tatariston bilan
Россия арасында болған договорны түзушілердің бірісі Шаймиевтің референті академик Индусаби Тахиров кабинет келеді. Hürmetli milletleşlerim, eğer de halk yer mın bilen yaşayken ol мәңгілік halk. Çünkü onun işine mın singen, ol mın bizning 1000 yıllık tariximiz bilen sugarılgan. Hem şulay bolganlıktan ol onun мәңгілігін təmin eder. Mine biz bugün Tataristan deymiz. Tataristan kichkinagina жерде o'rnashgan. Lakin söz zor Tataristan turunda bara. Biz bir bütün bölünmez halk ana şu zor Tataristan'ı teşkil ederiz. Biz dünya bilen büyük halk ve мәңгілік halk. Şuşa konsertini güzel, isketkiş güzel konsertini alıp barışı singil, bugün 1000 turunda şın mağnasında giyminday sözler söyledi. Şundan da bu mın bizge burunlu babalarımızdan, Altay yaklarından, tarihimizin bütün türlülüğün sindirip, kaygı hasretlerimizni de, büyüklüğümüzni de sindirgen rövüşte kanlarımızga singen. Bu mında bizning tarihimiz. Şunun için eğer de biz bugünkü günde şu yalqınlı yaşlık ansamblının bayramına jığılganmız eken, o Ömüm millet beyremi. Ben ne için anı şulay dep aytam? Çünkü eğer de bugünkü günni Tatar turunda türlü rövüşte fikirlerden orkut alar eken, ol bir tədip sililer eken, muha hiç kide yaşalarga kelek tügül. Bitirge tırışılar buldu, hem bulaşak da, lakin biz bitekirlan kalıp tügül. Bizning her vakitte da milletimizni saklaytırgan güç bula keldi. Ol endi mine şu Samara жерliginde de ol tugan til jamiyati özünden özü Tatar kozgalıp şuşu rövüşte köterilip tüzüldü anı. Ol halk jamiyati. Endi karagız şehirde mine degen yaktılık mektebi. Ol bit yaktılık şeşigine tügül. Ol Tatarlık nurların şeşe bizning emme bizge de. Eğer de bugünkü günni biz bilen şuşu beyramdayken biz aytırga tiyişmiz. Bizning şuşu yalqınlı yaşlık ansambli Tatarımızga, milletimizge yalqınlı güç berip turar, dert berip turar, onun sağında turar. Hem şunun bilen ol мәңгі yaşayacak, benimle hiç kireleşiklenmiyor. Şunun için bu bayram, ol ansambl bayramına tügül, ol bizning gümüm milletimizning bayramı. Samar Tatarlarınınkına tügül, gümümen bütün Tatar cemiyeti, bütün Tatar milletinin bayramı, hem şuşa bayramından ben sizin hem birinizle tebrikliyim. Mene bizning tabriklarga hozirdan şulay yok. Ertesi günlerinde bütün Rossiyaga taralgan milliy avtonomiyalarning eng zo'r darajali reisi bizning Moskvada ishlagan Dumaning deputati, kishi ko'ngilli kishi G'ilmiddinov Eldar Ergo'la. Hürmetli milletteşler, hürmetli dostlar, bek zor rahmet, matur etip jığılıp kelganiniz için, matur etip qarab oturasız, bigrak da meni ko'ngilli kichkina bolalarning yoshlarining buluvi, chunki men yoshlarim, bizni qilishimiz, Nusayl aytib ketdi, bizning yoshlarimiz, bolalarimiz, bizning tradisiyalarimizni, bizning tilimizni saqlarmikan, bilirlarmikan deb biz bugün zo'r burchida, shunga ko'ra sizga da zo'r murojaat etamiz endi mumkin bo'lgan qadar uyda bolalarimiz bir aralashgan vaqtda tatarcha сөйләшеп matur ettirib, ham ularni begaybat tatar maktabine, men shundan g'ana bo'lib qaytdik, eson sog' bo'lsak сөйләштік. 2 yılga Mart ayında bu mektepnin zor юбилейін belgilab o'tirmiz deb, tag'in shunday maktab kerak deb sanayman men, chunki bolalar matur ettirib esenlashalar, jig'laylar, deylar, o'lg'ana tugul bek matur etib o'qiylar da.
башка хәтта мәктәпләргә караганда аларның укыту баллары да зуррак, югарырак. Шуңа күрә балаларыгызны шул мәктәпкә җибәрегез. Мин барыгызны да бигрәк тә ансамбльне шушы зур бәйгесе белән тәбрик итәм. Без әле сүз белән генә түгел, шулай бит, Гизабый, без шушы чараны үткәргә безнең республиканың культура министрлыгы аркылы алар грант таптылар, ярдәм дә иттек. 200 мең ялгышмаса, 200 мең сум акча да бирелде. Шуңа күрә безнең ярдәм сүздә генә түгел, чынлап та biz konkret рәвештә ярдәм итәргә тырышабыз. Шушында безнең культураны саклап калыр өчен әлбәттә инде ансамбльнең моңа өлеше зур. Бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык һәм күп сөйләп тормыйча, тагын бер икенче тапкыр сөйләгән өчен менә безнең кичнә генә булса тагын бүләгебез дә бар. Рөхсәт итсәгез, мин шуны тапшырыр идем. Рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Һәм бик әйбәт безнең китап. Һәм шулай ук федераль автономия исеменнән Әхмәтов Искәндәр Ислам улына шушындый юк без рәхмәт хатын тапшырыр идек. Искәндәр Сикаян. Biz Мәскәүдә эшләүче бигрәк тә Татарстаннан сайланган дәүләт дума депутатлары үзебезнең телне, гореф-гадәтләрне саклау өчен күп эшләргә тырышабыз. Борчылмагыз, кайгырмагыз, бөтен мөмкинлекләр булган кадәр бу эшне без эшлибез, эшләчәкбез һәм берни дә башка төрле безгә аяк чалучыларга юл куймабыз өчен аз килә. Рәхмәт. Тугандар, мен енді қауышақ кетіп, грант орда işlemedim, грант енді 200 мың. Біз міне бүгінге көрген бүтін артистларың yoğun костюмлары шул грантлыққа рахатланып концерт барабыз. Қай сөзді? Президент tarafından koyulan grantlaşma programına büyük bir rahmet Tatarıstan Respublikası Prezidentine. Rahmet var mı? İzleme rahmet. Biz şimdi gazeteciler olarak bildirdik. Sizin kul şablarınızda şunlardan yönelgen. Yine ta bir zor konağımız var. Onu etüyü de kıyım, Tatarşa edemem indi. İnstitut Kulturi Mira UNESCO'nun rektörü diyoruz yine. Evet. Akademik Indusaviya'nın bir tuğan bıraktı. İngil Rizakoviç. Adam balası tuğandan soң isim bergen vakıyanın beyramına tügül, tantanalığına tügül, ol titrendire turgan vakıya. Nega degende isimden balanın, atanın, ananın en izgi özü bilgen, ata babadan kelgen Kur'an Karim'nin neyse. İsimden balanın, anda sihirli, negizli, tabışlı, ulu tilek. Balam bәхетле болсын еді, балам табышлы болсын еді, баламның язмышы тегіс болсын еді. Шушынды ұлы тілек білен өзінің тудырған баласын Илгиз абай Колышев 43 ел элек тұрмыш бишігіне сала да һәм аларға исем бере. Бұл баланың исеме ялқынлық яшьлеге. Ялкын яшьлеге. Менә шушы исемнең нинди мәгънәсе, нинди философик байлыгы, аның әле тайный, әле ачып бетермәгән ачкычы, аны кирип әле аңлыйсы бар, беләсе бар, әле аны үстерәсе бар. Ә бит 44 ел дигән сүз ул җиңел түгел. Ул бит любой баланы үстергән вакытта төнге сүз бар, йокысыз төннәр. Ул инде хезмәт куйган, көч туган. Ә инде Илгиз абый әйткәндә, яшьлеген салган, гомерен багышлаган. Менә шушындай әдәм баласына ничек иттереп һәм үзе без бит менә әдәм баласының күпме матурлыгын, күпме байлыгын, күпме
Аларга рәхмәт әйтәсе килсә дә, без ничектер бераз тартыныбрак торабыз. Киткәч кенә, нинди яхшы бит ул, нинди матур иде бит ул, нинди биек иде бит ул дибез. Нигәсен безгә бүген әйтмәскә? Исән чагында Илгиз абый сезгә баш иеп, шушындый олы адым ясау иң беренче адым. Бүген инде бу баланың исеме шедевр. Мондый шедевр үстерә торган ата, ана ул бик сирәк. Әмма ләкин алар бар. Илгиз абыйга шушы гражданлык подвигына, шушындый интеллектуаль подвигына, героизм күрсәткән өчен аларга рөхсәт итегез башны иеп рәхмәт әйтергә. Шул ук вакытта ЮНЕСКО исеменнән алтын медаль Роза мира дигән медальне тапшырырга. Инде Илгиз абыйның баласына рәхмәт әйтү рәвешеннән аның исемендә нәрсә бар икәнлеген сихрен әле уйларсыз һәммәгез дә бу мәсьәлә буенча эшләрсез әле. Инде бүген әйтәсе килә, бу исемдә менә кояшның сызылып ата торган таңның иң матур, иң сыйфатлы матур чагында чыккан кояш әле чыгып бетмәгән. Әле ул айның менә шушы кисек төсле генә бер матур җирен күрсәткән шул йолдыз, шул кояш менә шушы исемдә. Инде төнне алганда, төн китеп барган вакытта караңгы төннең ай ничек балкып, дөньяны яктыртып тора. Менә шушы исемдә айның нуры да бар. Бу исемдә табигатьнең иң матур чаклары, язның кояш белән якта килә торган чагы. Көзнең алтын чагы, алтын белән куйган агачлар, җирләр, алар бөтенсе дә шушы нигездә исемдә. Бу коллективка рөхсәт итегез, международный бөтен дөнья халыкның вообще наградасында Организация Объединенных Наций исеменнән һәм анда ике подпись бар. Берсе Российская ассоциация Организации Объединенных Наций, Тарконов, ректор Института международных отношений. И шушы дипломны рөхсәт итегез тапшырырга коллектив исеменә шулай олы иттереп баш иеп һәм рәхмәт әйтеп. Менә күрәсез ки, нинди бергәмлек. Без һәр вакыт бергә булса, зурдан-зур уңышларга ирешәчәкбез. Һәм алай гына да түгел, кайчандыр югалган нигъмәтләребезне кайтарып алачакбыз. Бу шулай булачак, һәм аңарга чын мәгънәсендә шаныш булып милләтебез тора, сез торасыз, без торабыз. Мәңге яшәсен милләтебез, безнең татар халкы. Исәнлек. Менә шушы бинада басып торабыз да, шатлыкның ничек безнең күкрәктән чыгып китми икән күкрәгебез, ничек саклап калырга, ничек иттереп шушындый белән тәтрәнешеп басып торырга дигән шушы сәхнәдәге һәм сәхнәнең, залның, бинаның бу шәйке дигән
Мәдениет йортына шулай улы рәхмәт белдереп, бу победитель конкурса на пути культуры мира ЮНЕСКО дигән конкурсның җиңү дипломы. Ансын кемгә тапшырабыз? Güzel çıkarmazsın mı sahneye? Yok mu? Güzel zona yok mu? Yok. Min güzel, min. Mine güzel indi bizni, yolunda çıkmıyor. Üzerine kuşağını aldı, mine kadar 60 yıl suçunda yaşattılar biz. Gelecekte de konsertler yaşıyoruz, Allah barışa. Менә бу җегет, ул акчага да килмәде, ул инде улы сәламнәр генә килмәде. Ул шулай ук үзенең язмыш яшьлеген тапшырды халыкка. Мин аны әле теге яшь вакытта ук замминистры чагында ук, Мәриев белән бергә эшләгән чагында ук шундан күреп калган идем, сокланган идем. Һәм инде бүгенгә тикле аның шушы улы вазифасын үтәгәндә төпле итеп, матур итеп, татарча Нык җигетчә атлап йөрмәдә бит аны карап торыгыз, чыгып китә белән сәхнәдән. Карап торсыз, ул инде баһадир бара, татар җигете бара. Һәм анарга да шулай рәхмәт рәвешеннән әйтәсем килә һәм бирәсем килә. Международная академия гуманитарных наук, аның инде мен президенты булам, ошмасагыз, шул президент исемендән, академия исемендән анарга почетный академик Международной гуманитарной академии Европы и Азии. Рахмет итегез тапшырырга. Tuganlar, aldamarımız konsertimiz devam ederiz. Sahneye kaydır. Mine birinci bölükünü başladı, matur düğümler. İkinci bölükünü başladı, yediler düğümler. Şunu sahneye koydu. Bizim ansambıldan çıkan, bizim artistimiz Gülnazire Nuri'nin hem o sıra üzerine bir soyunlu büyüğün, kızlar büyüğün böyle gider. Tamam mı? Biliyor.
Җирләрдә бәрәкәт бар, ихласында күз яме. Җирсез халык онытыла, ә җирлы халык яши. Җырлый Фәнил Зыятдинов. Yazımışı kırı buyuma, gidip vardan yalnız. Tırmışı yum, oğlan bilgenige, jürü kul bir demina, jürü yul bir demina. Enkeyimlik olan birisi. Enkeyim düşlerinde minnimi koyduğumu güre, barca işini toşla, malını belleşi sala, malını belleşi, malını bulleşi, malını belleşi. Kaytan büyüğün olma, ben gelmedim yanıma. Üzgene üzeri, sonradan şöyle üzeri. Malını belleşi, malını bulleşi. Malını belleşi, malını bulleşi.
Neçe biz birgelep yemlizler yanında Günlerin şoklana Emkemerken yanında Ballanı belişir Manananı uğrışır Ballanı belişir Emkeyimini belişir Başakı duygan Ülkeşir Сәнгать алтыны, әшін алтын, күгәрәмени ул, йөрәкләрдә янса яшьлек ялкыны. Җырлый Алсу Галимова. ансамблебіз шет милләт сәнгатенә дә игътибарлы килде. Бүгенге концертыбызда да без бу традициядан тайпылмаска булдык. Сезнең өчен Шигәннәр биюе!
Сезгә бүләк итәм. Бу залда инде минем туганнарым утыра, әнием, әтием, илем. ягына, хыялларының тиңсез киң идел, эш сөйшар, ярсы йөрәкләргә җыр, бийсез яшәү тиң түгел. Җырлый Альфия Юсупова.
жырчыларыбыз Алсу Галимова, Эльдар Ибаев, Искандар Ахмедов, Ринат Азизов, Алия Ульбек, Аниль Зияддинов, Альфия Юсупова, Азалия Залетдинова, Разия Бильданова, Панчыларыбыз Наиль Нурмухаммадов, Ленар Абсаттаров, Камиль Шакиров, Раяльда Альфия. Концертымыздың сценарий авторы һәм режиссеры Илгиз абый Колючев. Концертны алып бардылар. Тугандар, һәр вакытта бүген дә биюләр күп булды. Менә әйтеп өлгерде бит инде концерт беренче бүлек башланган, икенче бүлекте безнең үзебезнең биючеләр арасында чыккан Гөлназира куйды. Инде менә теге аккыш биюен Рәшит Гизатуев куйды. Ә менә Самар кызлар биюе. Салават теге материал белән куелган бию һәм менә концерттан Озагындагы биюне Гүзәл Сафина куйлады. Директорыбыз. Аллаһка шөкер, бик күңелле каршы алдыгыз. Рухландырдыгыз безнең артистларны да. Үзегез дә рухлануыгыз күренеп тора. Бик матур концерт булды, бәйрәмебез бар чыкты. Кунакларыбыз зур кунаклары да бар. Киләчәктә дә шулай бәйрәмләшеп, рәхәтләнешеп, аралашып яшәгән насыйп булсын. Концертыбыз соңгы ноктасына килеп җитте. Сау булыгыз, туганнар.